В лице и взгляде Шахики Кюрдемир узнаются черты ее выдающихся предков. Шахика Ханым – внучка Шефики Гаспринской, самой известной крымской татарки, зачинательницы женского движения в тюркском мире, правнучка выдающегося просветителя Исмаила Гаспринского. Отец Шахики Кюрдемир – Ниязи Бей, сын Шефики Гаспринской, и ее супруга Насиббека Юсифбейле. Babaannemin Kırım'da evini, yani babaannemin yetiştiği, babamın da büyüdüğü bir evi gördüm. 2004 yılında gittiğimde. Tahmini Gaspralı İsmail Bey'in mezarını gördüm. Bütün bunlar beni çok duygulandırdı. Daha sonra 2 yıl 2005'te de Azerbaycan'a gittiğimde babamın doğduğu Gence'deki evi gördüm. Tabii bütün bunlar benim babamla olan kısacık birlikteliğimde bana anlattığı olayların canlanmasına ve bende çok derin duygular uyandırmasına sebep oldu. Сама Шахика Кюрдемир родилась в Анкаре. Ее бабушка Шефика Гаспринская приехала в Турцию в 1920 году из Баку. Тогда ее мужа, премьер-министра Азербайджана, расстреляли. В Турции семья взяла себе фамилию Кюрдемир. Шахика Ханым признается, до определенного возраста она не предполагала, насколько ее бабушка знаменита. Шефика Гаспринская нечасто рассказывала о своей выдающейся деятельности. Çok az konuşurdu. Bir tek onu bak çok net hatırlıyorum. Çok fazla böyle konuya girmez. Genelde dinler, çok az konuşur, öz konuşurdu. Kendisinin kadın hareketini başlatması babasının da çok büyük katkısı var. Çünkü oğullarını değil, kızı Şefika Hanım'ı öne atarak kadınlara, Kırım'daki kadınlara, hatta o dönemde bütün dünya kadınlarının örnek olmasına çok gayret etmişti. Şefika Hanım da bunu bütün düzgünlüğüyle yerine getirdiği kanısındayım. В Турции Шефика Гаспринская в силу обстоятельств не смогла в полной мере проявить свой потенциал, опыт и знания, хоть и прожила там большую часть жизни. В первые годы она жила бедно, часто меняла место работы, заботясь о детях, братьях и сестрах. Гаспринская занималась благотворительностью, стояла у истоков деятельности крымско-татарской диаспоры, публиковалась в журнале «Эмель». Gayet kültürlüydü, aynı oranda mütevaziydi, son derece çalışkan ve disiplinli bir kişiydi. Büyük bir insan olduğu kanısındayım. Yani hiç kimsenin yapmayı düşünmediği şeyleri o tarihte becermiş bir kişi. О Крыме Шахика Ханым много слышала от отца Ниязибея. Находясь вдалеке от родины, он старался поддерживать свой народ. Стоял у истоков создания крымско-татарского и азербайджанского сообществ в Турции. Direkt dernek üyeliklerine, yani dernek yönetimlerine girmedi. Ama kurucu oldu ve her zaman eli üstünde oldu, her zaman maddi manevi elinden geldiği kadar yardım etti. Ниязи Кюрдемир скончался молодым в 1965 году, что подорвало и без того слабое здоровье его матери. Несмотря на это, вспоминает внучка, Шефика Ханым никому не показывала своих переживаний и продолжала деятельность. Она скончалась в 1975 году и похоронена в Стамбуле. Память о своих выдающихся предках Шахика Кюрдемир бережно хранит, а еще мечтает когда-нибудь снова побывать в Крыму. Herkese çok sevgiler, herkese çok saygılar. Vatanım, ikinci vatanım.